Mo tu ba mi thobu de ke tini pakama loziko ta ke ku ke na do sorcery leadership and the Bible the Jeropa Clinton kwe we do pakama lo bakado di tepi tru ini lo sub ke yo ta sue pasosio patai pue do ta siblike na lo sopi tru me potaga le atokuru me pota me puti de pa pe pkasa tabu isu krito le sakato do awe kweti we te pe tru keep it true do ke pagale le te pe tru sa kwa ke pa su ke pa atake ku kena do ta kwe ta perti de pa pune do awe ke to ke ta ita bata su suwa ketini masada su pale krisa mi ke pa yo age amen di te Petru awe pa kwe lione mera so Petru lo awe kwe da su pa creep puti de pa le o weda le outside Philistine no le ko palaste a clear ine lo ta kwe ta gizene ne sa do te Padilla supporter Sichian away introduction, suffering, salvation, and God's purposes, no? Away ni tatu ba ta ko ta kene no. Perdo ni ba muko bom ni be ta ku lo, no? Ko bia ta la ka pole atalo nyue ba sa kene alo mi de pa ka ba tu ta na ta po, no? Da ta gi chimit me asadu te sabut sita the si te per sa du ci te si ne awene submission la wata umune pakaba udo a kapiane ne ta bli lo pata to the present circumstances no ta uta akela pokune we pakaba bli lo pata la submission pakaba hi lo pata akaya mi sate pa ba ule ta to pola jene or submission to the present circumstances special privileges spurring us to holiness no away on ne ta we pe mi blu lo pa do po do ta kweta ya lo so de ka di o ta so ta si ta ta kui do o ko ta do to lo ta ge ta mi te me ne sa do chi so si ta pe le lui so would sit and a special demand to special relationship no but ba 12 ko ta da be si po ko po o no always in the but do pa solo so pa o no always in a special demands in makado to it ta klo o always in no do pale kobiane ni about two bata ko ta ke ne kama sergio di le special demand opposition second coming because I should keep lot of law always in a submission no the Dukaraka made a submission in view of special trials no a copy on me bakwa some lolo soso ta signor tama what ta kusa kore or special submission or special trials no okay tagi kuti no present pressure circumstances in our lives no akobone tale asho khipwa de mu sateni yai present no pressure circumstances no in our lives only away ta ke le kasene are under God's sovereign control ta ku ta dile udale la yo ta pola lo are used by him when it get away in the present circumstances and it wakes your sukao to perfect us in our character and in our trust in him no these are kama kwa pata umutake poda pata na kasayo ine lo we accompanied with God's grace away special circumstances and away udo you are a blip pole kasu kopwa ine lo the always presence pressure demands or part submission to submissive spirit no away yene pakudo tale asolo ta de ta kwa submiti the pa apu ine lo do away key events no key events on to lo son no not the mio no
with the purposes only that to encourage lo dito ki ba pale bale kwa semeta kota ke dito ke suto no to encourage or to exhort no believers no to always say ke ba ke he suto ya wana ta dito pale ke sa yuani peta no dito ke hita uzali jua ablu ni lo puele polo dito ke hita more of the power of the gospel tata kuso ata suta kamo no akapya adu thotho ne no adu thotho away ne udale sopolu ta umupulo to give more of Peter's a leader Peter finishing well no so Petru when me Portugal amawita rekle ne away ka pa plato weda ago in la the leadership lessons and telkane ne ta kweta lo soje ne away pa plato da bakado giveness no di tata he to leadership style yene patele leadership style yene o amu no leadership moral or leadership style or the father son initiators in it ways in it leadership style saintly style no with a practitioner style let me tone no tamita tani adini sajene o no with a there moral shepherd moral leadership moral biblical leadership moral nepakitele intercessors moral servants moral stewardship moral with a shepherd moral with a patele dale harvest moral a moral jene o not le leadership le G Robert Clinton away kwe wedi da away te wedi ne leadership style or leadership a moral ne uweda no the leadership style no tamalu chimit mione awete da le leadership style leader be puone mera a shepherd style no a copione le so petru di kwa tu no awe yane kwa ke pole ba ko ba ke di pa le so sakato we ni lo maturity appeal da we shene uno ke damalo leadership lesson karkane authority submission no akobya tasuta kamo do tabli lo tale tasuta kamo pola akobya le nabli no tale hoko tasuta kamo temi nabli no ta ho nemi nabli yuala yuane pota kela kase kutane ta kela ne yuakate to yua perso kutane minita ta kota kela na ba ko sambe te pane we meditro kasa ka take total no go ta kela maku tale tagi we authority and submission hera le kasa yua o don ne bibli lo na ta we le kasa yua ne ti lo na kwa lo na do ka take to ge na lo do we ne leadership chigarakane leadership style takarakane authority submission the lukarakane wete bakado spiritual warfare no spiritual warfare ne sadoje saboko pe ti dam mukoli hawe okuta dizo ke yu lokwi ti lo akobione ne kama hawo ti ke yu lokwi te une sone le ne kalu to no we shene poliote dale Kodiza ke sotor ke agedi di ki away spiritual warfare mukole ha kuta dia over sukla de tana pudo tro weda te ke dale mukole nakaba tro nakaba hot okwi nataba helo dale episu nyabune te dale he mukole a lot we away kuta de nemitu tota to tu mutu ki takatu potapo we he mukole a lot Okudani ani da tabahi mukole o sepiet no apa tu tembutan tiko ta uta poko ne himu ko pa ya tabalo basa te mema ke saya himu ni dan ne ke bapa bas aweti padi ke la wetu ma to maza ko no okudani ani taba tu uta le tabuta ba ti pa ko tadi taya ti pa ko no tatawi lodo no awani pa batu dia di pa kripo te ba ko ba sakin ti dale mukole kaduni bata kweta ya mana te rom mata mani male di ne tu ge no akobyo ne
when spiritual warfare the je karakane shepherd more asadu je saboteur pe de lui nya buone ne awete da le ko byo ne me di pwa ke tho to de pu adote no ko shepherd more ka ke do ke te di to de pu no me lesson ta kha de pa ba Maluolo Payone Terale highlight a leadership passage include a leadership style, maturity, appeal, no away a model, read away made a shepherd model, no. Religion can away terale giftedness, no. Giftedness, tata he said, no. A copy of this tata he utunini, Pagaba umu, Pagaba matwell. When Rome started to see cheese in it, no? Mimi wheat out of more wheat out came, Mimi pale, citizen more, semi pale, a totally, me pale hinota, more hinota, me pale quata, me always sending it. Giftedness send it away, metale, read with a dear tau pupu, kele, cassidi, a tata, he, uwe, a tuni. Kadu tu tale pa kri poko wa dene udo yo atamu so sri do ko udo tata hile naka tuo naka diketo naka ba suwa de tau pudo pene mita tu tata hi hudane tau punya taso sitamara ko taso sini hilo pale tata hi tega tadi solo tabu apato sate midi solo tade dale apato tadi solo ta basa kene do mi ta kita puata ma mo mata kita puata ma no mi pale hi nota mi pale tu kinyota kinyota no we jende ni o kele kasela no mi pale mata ta kuso no ta ketuta le wiklo play klo jende o ela wiklo ne ketu suta ketuta totolo taupu ko bione akle mikamani wije te toto lululo kepe mite da toto lululo tau pusene visa basa lo kele kesedi sa yene no kuzane giftedness no richie kale weta empowerment no ko bio tahi suhi komo ne away ko bione empowerment at the ultimate ways to go back to God Talita Hisu Komone Aduk Alert Kenny Helikasayual. No, we go back to God. Kasayua Hinata. Nami a copion Nimi Dukanakasayua Nikasayaka Hilonala. Nimita Dukanakasaya Nikasaya Hilona empowerment. Empowerment it the Hela Takuba Kuzila Namaluni or Tatu Tato, no, a tapli planti the Pokova. No, tala empowerment is spiritual authority. Always the primary power base. Always head a little kasayua ulo. Always empowerment social basis. No, social based on the away on the suppose you want so between the did so pokwati ode. No, when mawa. Taba twelo ta shipoko po taba twelo ta pa kripo taba twelo tarado tau pupuya taba ta social business de kama gito kip tau mukuru de kama gito ke tiko bomu ogola no kon social business ne uela tara kage ne udo apa ta vitilo na kama o akopia muklo weko siwaye no akutani linya koni ni do puede hachida awete ti kama pakali kama siwaye ti pale amaku pega ka pale mo poseyo pakanyo tatu no ya dini sawiane o akapia ni pati waku tudale we na kamani talo tato ni tanyo patano away sene economic base sene lera le pati pako tu pama awuza ne the social base amoni away sene lepishi poko po padopu dowe taba twelo ta da kuna taba twelo ta away sene metale redo we do di so sweet be ine ne away ne ko plato we bakado leadership lessons te palo kuna tama atam maluzi pamosa suike pueko di kono aderke Pakio ata suge pasosio di teraga no Jiroba Clinton paplawe to lo do we na pawe to do di sosite bi take ku kena
we adu ke te dira me da ke sa yo alo sa ya pe ta mu sro ta mu khu ke ya pa I the kwa the pa le ablu po do we ba mu ba da te pa se ko ba hi ni mu da do ba ma se ko la so Petru we hi ni mu da de do pu do we te pa lo mu lo pa le ko pa la ste clear te pa do ko hi ma tu ne do kwa ke pa su ke pa pa ko do ta ku ti ta sa te me tele pa ko pa so ta u pu pu te pa o mu ba ko ba pa so se ko lo do di tu ne do u ji te pa se ko pu te ke ro ta bi ta pu te la we ma sa ro su pa le Krisa mi ko ke pa yo a amen